Saan ka apulos nga inalilaw? Ang sipod da ay ayatong ka. Tumukno sa dilangit kiragsak ko'y titanang. Tanatong palmutlang ta arapap ko. Ti amok, kat agkatang-katang aklatan iti kasipngetan. Dua ka amang siray iti anaraar tinamnama. Anaraar tinamnama. Anaraar tinamnama. Nakailagaan, dagiti na duma-duma apakasaritaan tibiyag. Anakay binggasan, dagiti adal ken ulidan. Papagayam, tarabayen, titunggal paset, ti pakasaritaan anapauluan. Anaraar, tinamnama. Manipod, iti Triple R Productions, sagot ka na kayo, ti Your Drama Tips TV YouTube channel. Direksyon, Roger Refuerzo Ramirez. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Manipod, iti Triple R Productions, isagot ka na kayo, ti Your Drama Tips TV YouTube channel, ti pakasaritaan arapauluan. Karisabong nga ayat. Dito'y drama tayo, Anaraar tinamnama. Baby anak, agringkan, aldawain. Imawag itay ni mamaw. At no practice yaw, iti o madani na graduation yaw. Anak kao, ilukat mo na itaw eh. Oh. Saan ka mapantatang? Anya, tapay, amom to nga raw, Sir Aramidam, no di ka mapan makipractice. Saan ka matlaan nga mapan iti graduation ni tatang? Tapay, dito ta-graduar kan iti high school. Masapula mapan ka ah. Tapno naragragsak tubod lang iti angayak a graduation part-time anak kao. Basta, jak to kayat ti mapan agmarcha tatang. Jak kayat. Nah, pinanawan na kaon. Apay nga ta, di na kayat nga atendaran ti graduation da. Dan samat problema ti anak kao. Tutoy, mariribukan ako na yan. Jak amo na niya ti rumbang aramidag iti panagdadagsan ko. Mabutangak amang ibagakin ni tatang ti kasasaad ko. Nakasano ti pan nakariribok mo? Kasta akot, baby. Tsak mo ti aramidag. Diyak mo, no? Umatindarak matiti, graduation tayo, wano saan? Pinilit nakmat ngamin. Sigurado kaungat daklakin, di lagi tinadakkel ko. No, mamanda nga, adda na si Kugak. Maglalo kang tatang ko, agtabtrabaho, igibalasiw tao. Sana balikan ka at lalaki ka. Siya, masikugak ko. Mabainak ngagpakita kadagiti kaklase tayo. Ang mga numadlaw ton ti tiyan ko. Maamontupay ni tatang, sigurado akaungat nak. At mo ka pamuspusan. Tapno, masulbar ti parikot ta. Anya dayta? Anya nga tano, paragragta ta si kug mo. Ha? Saan? Tapno, wanang problema ta. Diyak kayat. Mabutangak iti Diyos. Nukas ta aramidak, tadakas dayta. Kan may isa, adon tinatnatay ang nagpargrag. Basol lang arudan dahi pa nagsikog ko. Ngayon ang tapay iti sabali a basol. Diyak kayat. Mabitlaang, umaya kaon. Pangal daw mo inyang. Si kamot gayang pableng. Apay ka de. Berberukak di anak ko. Itay pa lang min bigat arimuar di balay. Ngam di matla sumangputay. Kat gapaw ta agka-eskwelahan da kanitutoy nga anak mo. Suma umayak ang damag. Ay saan mo't anay sarong dito di anak mo. Napanan na nga ruday. Angam di anak mo.
Anda ka na eh? Awan mat, jak amo ano sa dino man ang tinagbalugan na. Siguro, napanmanan anak basketball. Oo, na yan, nagitiubing itapanaway. O no, rumarda, no, agpakada na kumatap, no. Saan na birbiru ka nakastaw? Wun nga rod, alak sumangpet dan tulata ah. Okay lang, ya anak mo, sumangpet, iti kayat na nga oras ta lalaki. Di anak ko nga eh. Babae, ano, tirigat na no, tila naturturong na, no, makasarak ditan, iti mangloko kinkwana. Sa dino nga ta kinapanan ni tatang. Jakmat na sangputan dito'y balay. Matitit dyan ko ah. Anya nga ta ti aramidag. Apayakas to'y tirignak. Right. Anak kapag gaya man balasang ka, Uwan tatang. napanamaya. Binirbiro ka kanagiti kaadalam. Awan ka man. Wa tatang. Inawis nak ngamin ti barkadak. Kat naganasan mi mutan tinagiin ni istorya. Sino ay barkadam tinangawis kan ka? Di yung matlam amo tatang. Iswa di yung damagan. Lay, napayag. Nakan maun. Ang dulok ka man. Awan tatang. Awan anyaman na dayto eh. Ang mga no, nalamisan tarusok mo. Mabitlaag. Idadangan ka, iti danaw masapol ko, minum ka, tinapudot at danaw. Ay, uwan tatang. Diyos ko. Nagulbod akong gani tatang. Pakawanan na ka po. Pinatuloy mo't langatan yung baby. Imagakin ko nang aramidan na. Tapno, margarag ti sikog na. Totoy. Ha? Nanang? Pada ka di bagayo? Itay pa'y apalpaliiwan ka anak. Nakaad-adayo ti turong dagiti matam. Ha? Apay anak, adda parikot mo. Awan nanang. Anak kumangit ti parikot ko. Itin to ta makagraduara kiti high school nga oren no. Ibagbagaya bulak-bulak. Apay nga rod ngay, amay kulkuleng ka. Eh, pampanunutak lang nanyan to ti sagana inton graduara kiti high school nanang. Ay kaagluto tayton, ay iti pansit kan arroz kaldo. Ta isuntulatan ti pagsasangwan tayo, kan dagiti umay akaruba no graduar ka. Nasasayat ko man no. Parchin tayo lang di tarakan niya ababoy. No, naragragsak mo lang ti panaggraduar ko nanang. Ay, jak kayat. Umamot no may ayo kiti panaggraduar mo. Ha? Angam saan mo, tanakababa mo ti gradom. Anay ko. Kasla, maditi pagbagik. Maulawak. Apaya kasto iti marikiriknak. Kasla mauyos pa iti angas ko. Maulawak. Tatang! Nay, apay, alit mapaspasama kan. Apay ang anak ka. Maulawak, tatang. Tapay. Agsangit ka mo dyan. Anya ayat si parikot mo. Tatang. Pagkawanan na ko matatang. Apay nagpakawan ka. Naglibliba ka ngamin ka na kayo, tatang. Andyan ti kaya't masawan. Maulaw ako. Ha? Limbag lakit ni tanasarapak. Ipan ko iti ospital tiyanak ka.
sayat ta nakapot ka. Sa dino ti ayan ko. Anda ka dito ospital. Ita ta nakapot ka. Agsarita ta anak ka. Masungbatan itan. Nagiti salunsodak ka. Tatang, Naduktalan ti doktor. Ngagdadagsen kagayam. Ita. Sumbatam ti saludsod ka. Asinaw ti ama ti sikugmaw. pagawanan na tatang. Sumungbat ka. Asinaw ti ama ti sikugmaw. Isumbat lang ay bagam iday. Di mo kaya't nga tindaran ti graduation niyo. Kagayam, agdadagsin kan. Ita, ti salsalud sudag ti sungbatam. Asinaw ti ama ti sikugmaw. Ni Tutoy aga-eskwela ak tatang. Aniya, salpag kayo. Nakaubingan kayo pailang. Inaramid dyan sa narumbang. Basol ni Tutoy tatang. Agpada kayo, anak kabasol. Tawrin o di mo kayan. Awan maramidan na. Nagayatan yukit di adwa ah. Tatang, ay ayat ngamin ni Tutoy. Kahit mabiyag na kadadya tutoy. Mapanak iti balay na. Kasaritak itinalapat. Parwaram di anak mawinyang. Kaya't ko makasarita itinalapat. No, anya aman tinakabasulan ti anak ko, Pableng. Datan ti agsarita. Sana mabaleng. Kaya't ko akasarita iti personal di loko ng anak mo. Anya ngamin aya ti basol di anak ko. Dakkel ti basol na kada kami iti anak ko. Anya nga iti basol na kada kayaw. Sinikugan na ti anak ko. Anya? Pudno ka de iti ibagbagam, Pableng. Punaw. Anda ita iti ospital ni baby nga anak ko. Sana pudno da ita. Nakaubingan da pay laeng. Nakaramid da ki din ti may kaniwas. Dinadaal ni Tutoy ti masakbayan ti anak ko. Isa kayat naman mo saan. Masapul at takdaran natin aramid na iti anak ko. Ubing da pay, Pableng. Punaw, ngamjak kayat ngagbalin abastarda ti ipas nga ito ti anak ko. Isungag sa sarita tayo. Urnusan tayo ti amin, inyang. Anya nga iti kayat mo ang mapasamak no agsasarita tayo, Pableng. Kapilitan, apagtipunan tayo da. Kaagdanagsin mo't tan ti anak ko. Nasken nga itakder ni Tutoy ti anak ko. Aggraduar dan tupay laeng maut iti high school. Sana balay? Alangan mo't asan nga itakder ti anak mo ti dayaw ti anak ko. Ala, no kasta ti plano maket sika ti masurot. Jack kayat, kakabalay ida. Masapol namang patakder day ti bukod da akalapaw apagyanan da. Ta isuda mo't tagtipon. Oy, nasaysayat. Tapno ang muda abirukan ti awan kadakwada nga agsurvey para kadakwada mo't laang. Masapol ang masursuro na tagsalukag. No kaya't na tagbiag. Di dan tumat nagpanunot. Baby, apingin lag mo pa dito rin daw. Ilukat mo tiri daw ta sombrakak. Onsa? Apingin, asaan na sumungpat? Hindi natin matanawag. Ni baby, na dita kalsada, maki-ay-ayam. Sakit, agtartaray. Mama niya mapasama kiti sigog na, no kasta tira, aramidan na. Kaslaubing. Tagtanglan ng tiyan na. Intugawnan. Aga nagsamatan. Arayatag. Sumardan kan asangit. Di ka pa'y la sumardan. Ay na!
Ang mga ano niya timaramid ko kan ka. Nene, paparitan baby. Anya tararamida mon. Di ba't la sumardel nga nagsangsangit anak ta? Magkapalok sa warod. Di mo't mauman nagsangsangit. Mabwisit akon. Padidyam nga mil ah. Awan nga rod tigatas na. Mabisin nga rodo na. Ala, inka mangisangit yung pangaldawan ta. Kaduam ti danom ti luto mabagas. Segetam ton. Isu ti ipasusutay ti anak ta. Buwisit ti kasi abiyag. Kas lakal-lakal kalaingan ngamin idi. Di mo matgayang maitid ti kasapulan ti anak mo. Salbag ka. Nakayatan ta adwa ti pan nakabukal ni Junior. Isu di may bunton kanyak ti pambabasol. Awanan ka kit di tibain. Saan kumakas to ti biyag ko? No di nak pinilit. Tinumpanak pa eh. Yan ay tangararamitan mo. Gapot ang marurudak unayin kan ka. Sikat tinagbalin ang miserable ti biyag ko. Awanan ka tibain. Sikat yawaran pa eh. Anay ko. Tinumpanak. Timot. Ay! Abay! Anyat ko niya. Nagalas kati kasta nga aramid yun. Agkin-kin nabil kayo matan. Ay, kakaasin day ta anak yaw, anak kay dadita datar. Sumardin kayo nagapapa. Sumardin kayan. Awanan kay tibain tutoy. Agsinatan. Anya. Isinam ti anak ko, bebe. Wala nang. Di nakmat lang mabiyag. Kastamot ti anak mi, di na mabiyag. Saan nakabutbut nun, baby? Nung sina tiket mo, di sina. Ay na. Talaga sina? Salbag kayo adwa. Dahito yan ti ibagbagami ide ka na kayaw. Kasla kayla kalaingan na nangaramid iti kay kayat yaw. Tinarisabong yaw ni ayat. Ngam di umot kabala na sarangten ita dagiti panubo kadumteng ka na kayaw. Naganos kayo palang agpadpada. Agawid ako ni Jabalay tatang. Kadwak ti apo ko yo. No patuloyan ni baby ti mapan sumangpot iti amana nanang. Umayak mo tanagyan ni Jibalay tayo. Kat kapilitan Taalangan nga agmay-may saka dito'y pinatakderyo akalapaw yo. No isina nakamutan ni bebe. Abalayan. Naganus pala agpadpada dagiti anak ta. Ketangay kayat datag sina pailang. Pagtulagan tangaraw nga aywanan ta ida. Aywanam ti anak mo, ta aywanak mo ti anak ko. Uray pagtipunan tan tumot lang ida. No kabaalan danton ti tumakder iti bukod da asaka. Una abalayan. Datapay laang tagbalin asarukod dagiti anak ta. Anusan ta idan, ta kinarisabong damot ngamin ni ayat. Agyaman kami. No, maawatan nyo ti panagsinami pailang kin ni Totoy nanang. Tatang. Namumila ko may di, akas to iti kinarigat tiyag pamilya, nanang, tatang, lalabit. Saan kami kumaan, naglinawan? Pakawanan da kami kuma, tatang, nanang. Imbaglakit din, tada kay pailaang adadakkel mi. Amang ranyag itidalan mi kin ni Totoy. Sapay la kuma, taagbalin kayo nga ehemplo kadagiti daduma a kapatada yo. Ket awanton ti maylawan amang karisabong ken ni ayat tanagalas ti pagtungpalan. Ken sapay la kuma, ta dumteng tumot lang ti anaraar, iti langlangeb ita alubong yaw. Agubway ti naganos nga ayat. Ditan papagayam tinaggibusan ti pakasaritaan anapauluan. Karisabong nga ayat. Naitampok dito'y drama tayo. Anaraar tinamnama. Insurat ni Wilson Reyes Marcos para iti Jor Drama Tips TV YouTube channel. Padaanan dagiti sabalipay apakasaritaan dito'y drama tayo.
anaraar, tinamnama. Agyaman kami, itinkay panang tarabay.